Danas smo kupili naš DJI Osmo Pocket 3 koji sam dugo željela. Kupili smo ga u Fotožuniću u Mercatoru u Tuzli i preporuka svima za ovu malu džepnu kamericu. Don't eat, throw away. Rekli si mi da ovo ne jedem. Ja. Dragi moj, vidi moj Mikja. Tadam! Oj, dragi moj. A zašto se danas... Da. Mi smo inače u Tuzli, u Mercatoru, sjeli u, kako mu ime, Mozaik, da jedemo pizzu. Swipe from left. Kako izađe? Jes, vidiš da Tu sam onaj, kad budeš onda poju na ovaj tron, da te staviš i hvatite sve. Zapratite ih na YouTube kanalu Džana i Deni. Imaju dosta ovih projekata u Radi sam i oni snimaju svoj svakodnevni život. Ajde. Wow! Wide angle. Našli smo lens. Evo mene na ciljugama. Zdravo ljudi! Mogu te izumirati. Šta ti? Voliš ti babinu halvu? Serbian Games BL. Braco i ja, to je tvoj dajda. Mi smo sve prije gledali ovo. Aj, pa ja volim Minecraft. Znaš vidjeti? Vi neće Ko reče, zove i kaj me. Tako bi tu rekao, na curci ne stoji. Znaš kako znam posao. Šta ćemo pričat narodu? Pričaj u školi kako ti je bilo danas. Koga si ti upoznala? Ja sam upoznala jednog drugara. Ahmed se U zove. školi. Čuta ekipa, djedo spava. Ujest jaka. Ti znaš? Šmutskim. Sinoć, mjesto otvorim. Da, ruzmarin, Mašala. vlast, salata mi nešto ništa neće. Eno moje prije. Ti je sveka na pijac. Maše, mamo. Ja govorim da će ići. Ja ne govorim. Bile. Evo mene kod Lamije. Ja. Evo, imamo ovdje metlicu, čarobnu metlice, apseko. Metlica, zašto? Za knjige. Za paše. Ti voliš brodiće. Ja. Vidiš, da ovako stavim ga ovdje. I sad kad ovdje klikneš, fokus bude. Wow. Znaš da ljudi brodovima daju imena. Dadnu brodu ime i onda ovdje ovako napišu ime. A omljena mi je riječ Merkur. Ozbiljno. Ja. Napravili smo im volijeru, onu napolju oko drveta, veliku. Ne gledam, slabo je. Ne gledaš moje video. Pa šta si kad je dosadno? Moj video dosadno. Pa nije, nego to je dosadno za djecu se. Onda se... Ajde diši, nemoj pričat.
Valjda mi neće ko kazniti za snimanje. Vidio sve stop. Meni se sviđa baš iz Binga ove garniture. Vanjski. Ma joj, ko da u naroda nije, ne. Da li oni snimaju? Ali moram imat prostora stolce da stavimo. Ne može, daj Vuki da dignemo, nek pobjeri tepih. Što nas prati sreća, ili bila prva smjena ili druga. I sad snima. Hello guys. Hello. Evo me kod mojih životinjica. Je nas bilo ovdje kroz, baš su gladni. Sad ćemo ih nahraniti. Evo ih hopaju. Ovdje ima kuka koja leži na jajima, a ne treba da leži na jajima, pošto izlegla je 7 pilića i tih 7 pilića je ubila. I nju više nikad neću nasađivati, pošto kad vidite da je nekako koš loša kočka, ne treba ju više nasađivati. Evo ima jaja. Evo ima i ovdje. I ovdje neka bude jaja skriveni. Evo i ovdje jedna mala kupka. Ona nešto hega na nogu. Izgleda se kada je povrijedila nogu. Pa eto vidjet ćete večeras uhvatim da vidim malo što ona nosi. Baš je boli. Prepelice. Treba hapi nasut. Mašala. Nisu mi nikad ovoliko prepelce nosile. Ima znači 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaja ima. A ja baš htjela nabaviti nove, rekao nije nešto u redu s njima. Treba da nose, brate, imali su sve uvjete. Počela sam ih davati onaj špinat, pa možda im je šta špinat pomogao. Zar ovo nije lijepo? Prepelce, koke i guska. Imaju od patke, ali da ja ne kupim, to se i njima da se mogu nasaditi.
su još jedni malini. Oni su ostali bez vodice. I sad će im nasuti. Vel Summer pilići, Faverol. Ima jedan Appenzeller. Lijepi su, mašala, napredni. Njih hranim sa dosta manje proteina jer želim da malo sporije odrastaju, da se pravilno razviju kao kokice. Pošto sam kupila ovu spravicu za snimanje, ako Bog da imat ću više motivacije ovu par dana, očekujte znači više videa. Ovdje ima jedno pile, to je ovdje, koje sam prebacila od kvočke, koje je odbacivala, stalno je bilo samo. I evo ga sad s njima ovdje. Odrasta. Samo što izgleda duplo manji. No hajde, stići će na njih kad uđe vrijeme. Ovo ovdje je horoščić Faverol. Vidi ga. Da vidite i ovo kako čekaju hranu. Biljka koja će procvjetati, zove se Hadžibeg, hortenzija. To nam je poklon od strine i hvala joj. Vidite kako je njezina loza ukrasila ovu ogradu. Prelijepo. Da vidite na polju kako je. Pa i nije baš vedro, ali da vidite kako je zazelenilo sve odjednom. Dole smo onaj boks sredili, srušili i odmah je otvoreniji pogled. Inkubacija pačića. Neki dan sam izvadila ih da se hlade. Ne znam koliko ste upućeni, ali jaja pačića treba da se, to jest od patki treba da se hladi 15 minuta, 1 ili 2 puta dnevno. I ja sam neki dan izvadila jaja i zaboravila za njih, otišla napolje, vratila se, jaja se skroz ohladila. Ja se nadam da će išta izaći, jer sam vidjela da jedno jaje i napuklo. A jaje kad pukne, nažalost, postoji veliki rizik da se bakterije prošire na ostala jaja. To je toliko štetno. Razmišljala sam da bacim jaja, ali žao meni malih života u njima. Eto, strpit ću se još 3 dana da vidimo, lockdown ide i za 4 dana pačić će izaći. Ljuti me narod kad mi kaže, hej, pratim te na YouTube-u, došla sam da kupim kokoši od tebe, a onaj ko me zaista prati zna da ja prodajem samo jaja za inkubaciju i male piliće. I nam to maki izašao. Hello! Hello! Oj! Hello! Oj, vidite ga je sladak na kamerici. Reci nešto. Mau. Reci nešto. Kako se osjećate, gospodine? Ćeš hranu? Ćeš hranu? Neki dan smo vodili Hani kod veterinara vakcinaciju protiv bjesnila. Evo, vakcinisali smo je kod našeg veterinara Azvora Paprikića koji nas redovno prati. Veterinarska Pet Vet Tuzla. Možete i potražiti na Facebooku.
Stigla sam, znači sad ću nahraniti svoje životinjice. Ide malo nered. Sad ću vam zabilježiti sve to kako izgleda naše jutarnje buđenje. Uz zvukove prirode. Ovdje sam im stavila hranu, pa ćemo još jednu kanticu istresti. Ona je uvijek glasna onako dok traži patka. Valter. Ovdje smo neki dan počeli praviti novi putić, ali ga koliko stalno zatrpavaju. Evo nas je promjena na dvoru. Baš je kiša padala, sve je toliko mokro, ali je zrak svjež. Dobro jutro. Evo i Alina Lada, Sultan i Sultanija. Sad će oni izaći. Prepelce čekaju hranu. Prvi put da je počeo praviti ovakve zvukove. To je Horus koji ima skoro godinu dana, a ni malo se ne ponaša muživno. Mislili smo ga prodati, ali smo ostavili u nadi da će jednog dana početi on udvarat se kulkama. Pošto je baš rijetka rasa. Frizl Horus. Evo ga, Frizli. Polijepi. I kulke su preko noći ostale žedne. Pa danas zbog tog stresa mogu očekivati manje jaja nego inače. Ne samo danas, već i narednih nekoliko dana. Zato svi preporučuju da imaju i hranu i vodu. Jer ako jedan dan u kulki organizam bude bez vode, i to dovodi do stresa. Šta vi radite da kvočku odviknete od ležanja na jajima? Imam dvije koje ne odustaju. Šta volim kod ovih lijepih toplih dana? To što je kulkama uvijek suho. Nema amonijaka u zraku, nema bolesti. Rijeđe čistimo stvarno prostor kojim borave, a uopšte nema nikakvih loših mirisa. Evo ovdje jedni mali, hoće da snese jaje. I ona je nedavno bila kvočka, pa je ponovo počela nositi jaja, ali ne da mi više da se nasadi, loša je kvočka. Da vidite i ovo, imamo neku koja jede jaja. To me toliko nervira kod koka, katastrofa. Sad ću im ovo osposobiti da se jaja kotrljaju ovdje. Pošto možda one nisu s namjerom to kljucale i jele. Možda su jednostavno stale slučajno na jaje i jaje je puklo. Pošto i to možda se desi. Kokljikine su opet izašle. Moramo im nekako napraviti da ne mogu otvarati prostor. A vidite kako slatko trče.
Češće kokoške. Vidim. Ohape. Idemo. Eto. Jedna mi je prepalca bila izašla. Inače ovdje ovako nasuti. Neka čitav dan berkaju. Ovdje u podrumu imam 2 kočke sa svojih nekoliko pilića i 2 pileta koje sam ja izvela iz inkubatora i stavila njoj. Evo ga Viri, prihvatila je ga znači koga pipi, hvala joj. Evo ga, wow, ono je se juče izveglo. Maci, maci, maci. Ovaj način pripreme krompira sa vrnjem mi je ostao drag od mame. Malo ribljih fileta, malo krompira s vrhnjem i supica. Da.